Predstavnici udruženja proizvođača jagodičastog voća Vilamet iz Arilja i proizvođača pšenice iz Banata protestuju ispred zgrade Vlade Srbije zbog lošeg stanja u poljoprivredi i otkupne cene njihovih proizvoda. Oni su predstavnicima Ministarstva poljoprivrede Srbije predali svoje zahteve za povećanje otkupne cene malina. Ratari Južnog Banata protestuju jer daju podršku malinarima, pošto je njihov problem nadomak rešenja. Oni su juče dobili uveravanje iz Ministarstva poljoprivrede da će posredovati između njih i najvećih otkupljivača pšenice, Viktorija Grupe, MK Komerca, Inveja, East Point i Delte, ne bi li se dobila fer cena. Mi smo mnogo sitni, tako da nema šanse da sa njima stupimo u kontakt. A mislim da je Ministarstvo poljoprivrede i Vlada može da bude jedan arbitar u ovom dogovoru sa njima. Znači, Vlada mora da ih natera da oni malo lepše postupaju sa nama. Većini ratara trenutna cena od 9,5 dinara ne odgovara i smatraju da su ulaganja tolika da bi ih samo cena od 15 dinara po kilogramu zadovoljila. Bolje da ostavimo zemlju u parlog nego da radimo džabe. Cene su stvarno niske, ispod nule. Znači, nismo na nuli, nego ispod nule. A onda su im se priključili malinari iz Arilja, koji su sinoć bili na korak do postizanja dogovora sa hladnjačarima da akontna cena maline bude 160 dinara, a da po izvozu podele dobit sa njima. Zbog verbalnog okršaja sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, pregovori su propali. Glavna poenta je svega skidanje akontne cene. Kad su oborili akontnu cenu, onda su oborili završnu cenu. 200 dinara to je minimalna cena prema uslovima. Hladnjačarima uvijek malo. Oni su naučili na veliki deo kolača. Sad im se omalilo, sad skidaju s naših leđa. I dok malinare tvrde da su bili izmanipulisani ovogodišnjom otkupnom cenom, u Ministarstvu poljoprivrede tvrde da su tokom otkupa obilazili i hladnjačare i malinare i da su s obe strane potpisali dokument o merama koje će država preduzeti ne bi li rešila situaciju oko otkupa. Od te cene nećemo odustati, znajući da smo prošle godine imali cenu od 2,40 eura i pitamo sve one koji su hteli da se ovo ovako završi, gde završava naših euro i 20 razlike u odnosu na prošlu godinu, ako uzmemo da nam je repromaterijal za duplo poskupeo i sve ostalo. Budući da je gospodin Terzić kasnije u više navrata pozivao građane na protest, obmanjivao javnost, obmanjivao poljoprivrednike i iznosio neistine na račun Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Ministarstvo poljoprivrede bilo je prinuđeno da podnese protiv gospodina Terzića krivičnu prijavu. Krivičnim prijavama preti malinari, kao i štrajkom glađu do ispunjenja svojih zahteva. Iako proizvođači jedine nade polažu u državu, iz te iste države im, kako je saopštilo Ministarstvo poljoprivrede, poručuju da u ovoj zemlji odavno vladaju zakoni tržišta na koje oni ne mogu da utiču i da oni nisu prava adresa. Svetlana Milenković, Fox televizija.